Yang meluncur kalah. Om Swastiastu. Menas ring majang itu susunan yang betari sanemu kuwayangan rik pura Musrinjata. Yang nagingin ulaman jero dalang tahina mangken yang lebih saking Sanggar Satya Wintang Danu kawah mereki aturang kesolahan calon arang boye titiang jadi undang leak tapi mau menang kenten lihat sirau saning menang nika sami saking sampanye widi pidawag majang idalani serang sami endas lugra rien titiang mangga presiden mardiang ayahan sekali sekolahan calon arang puniki dan rehang titiang ring sastra penyatuan calon arang mula wenang, mula pantes, kedagingin untuk pengundangan, kedagingin untuk kewatangan, saking maon. Tapi sani dados undang, puniki nenten dia sekancan manusia sakti, sani dadi senang kiam, angin lah. Tapi sani manusia sakti, sani memargiang. Darmo eci, sani memargiang, mati-mati wong tanpa dosa. Ring daging sastra puniki enten sami dados sane dados kadah untuk manusia sakti wantah wenten sanetan eling sarang kawitan sarang leluhur sane dados kadah untuk sane muaste muliakan punika ingin enten akeh titiang bos sane mangkin menawi wenten Gusti Suryanti Tiang sane pawikan sane maduwe kawisesan sane jagi mesesentok giring amongken je nika maduwe kawisesan niki wenten watangan kalih kari alit-alit nika pangga presiden yen wenten manusia sakti sane maduwe kawisesan manggatan rugi manggatan nirdoni dadani numas pengeliakan mangkin ampun cihnayang pengeliakan dadani manggatan pocol semeton titiang Gusti Suryanti Tiang nanti numas aji pengeliakan manggatan pocol nika belipan di banan melajah mangkin sampun cihnayang titiang angganin saking Satria Wintang Danu saya ke nyangre kewisesan idadani dados napi je idadani iki yang saking batur ayah meriki boye dijagi entokan kewisesan nanging wantah numargiang ayah-ayahan titiang lenden buron mangkin dados adalah tiang ring batur dan joh ring batur mangkin cinayang kewisesan idadani dados napi ampunang lihat siki kalih tiga sami centokang mina wenten idadani sane medue sanggar guyuban yayasan yen jagi nyentokang kuisesan mangkin dursan yen kari kirang watangan di tiang dados tukang undang amah nika pengayah tiang dados di tiang medue pengayah akeh ngabi di tiang istri dados mangga tenir don nika yang kan kurun mangkin benjang dados benkuan berados dan kurun mangkin riki kali lakan rantos yang setre mari jebos di tiang jantos dan kayu ngamah watangan tukang undang dados inggih
Tapi mungkin titiang munas. Sarang idodani sarang sami ngiring, sarang ngeras titi, mangga becik memargi karya, mangga becik memargi kesalahan duwene. Kenakeh titiang ras, hingga titiang puputang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Ya, itu dah nih ngering. Sarang-sarang mungkin jadi kesetrum.